Pitanje broj 24. Žiča u doba velikog župana i kralja Stefana Nemanjića. Vreme podizanja crkve nije pouzdano utvrđeno, a verovatno je započeto nakon završetka radova u Studenici. Nakon krunisanja Stefana prvovenčanog, manastir Žiča postaje središte srpske arhiepiskopije. Crkva je kao celina građena u dva navrata, u kratkom vremenskom razmaku i s dve različite namere. Prvobitno je bila samo manastirska crkva, a potom je postala katedrala prvog srpskog arhiepiskopa. Novine u odnosu na hramove u doba Stefana Nemanje pojavili su se na bočnim stranama hrama. Nekadašnji vestibili su zatvoreni i pretvoreni u niski transept, a uz pripratu su dodate kapele sa kupolicima. Kapele sa kupolicama. Kada se Sava vratio iz Nikeje sa titulom arhiepiskopa i kada je Žiča određena na njegovo sedište, došlo je do izmena i dogradnji. Cijela crkva je premalterisana i obojena u crveno. Ove novine na Žičkoj crkvi posledica su Savine želje da prenese uzor Svete Gore u svoju otadžbinu. Kapele u Žiči su posvećene Svetom Stefanu i Svetom Savi Jerusalimskom. Sva je prilika da su graditelji bili iz raznih krajeva. Stariji deo izidan opekom, verovatno su podigli majstori iz vizantijskih radionica. Mlađi deo su svakako izgradili Primorci, jer je taj deo izgrađen kamenom, a kapela na kuli zvoniku izvedena je na kotorski način. Sava je doneo slikare da mu ukrase crkvu po njegovoj želji. Slikar je u Žiči dostigao stilsku zrelost studeničkog majstora. Možda jedino nešto dubljom senkom i po kojim belim naglaskom više istakao plastičnost figura, i kod njega su preovladavale harmonije tamnih boja.